Magqwetha ya Zuma va le leswaku mavhanyisi Koen u endle xihoxo ku va a bakanyile ekhale xikombelo xa Zuma xa ku apela eka ku va advocate downer a ti humesa eka nandzu. Naswona va vula leswaku leswi vula leswaku advocate downer wa ringanela ku rhwexa Zuma milandzu. Emasunguleni Zuma u phikizile ku vula leswaku advocate downer a nga na mfanelo ya ku rhwexa milandzu tanihi muchuchisi hikokwalaho ka ku voyamela ka yena khale rin'we naswona u hehla leswaku sweswo swona timfanelo ta yena ta ku tengisiwa kahle ku nga ri na ku voyamela helo. Magqwetha ya Zuma va khale va vula namuntlha leswaku a ku na vululami eka ku va Zuma a leriwe ku apela. We are told that I cannot even count the newspaper articles or so-called expert commentators who say that every time Mr. Zuma is treated differently to other people, it is to show that we are all equal before the law. Well, that's a joke, because it can be that we show that we are equal before the law by treating a particular individual differently from all the other people. That's just wrong. So, if we are equal before the law, let's be equal before the law. Let's not have a Zuma law. Let's not have some laws that are uniquely reserved for him, because that flies in the face of Section 9(1) of the Constitution, which says we are all equal before the law. We can't be equal before the law only when bad things happen, but we are not equally entitled to all the good things. Ku hlamusela mhaka leyi hi vuenti u nyike xikombiso xa ku khomiwa ka Zuma hi Khoto ya Vumbiwa ku va a tsandzeki ku ya eka khomixini ya ndzavisiso ya zondo. Vayimeri va nawu va Zuma va byele Khoto leswaku advocate downer na vaofisiri van'wana va xiyenge xa vuchuchisi NPA ku fanele ku tirhaniwa na vona eka swihehlo swa ku nghenelela leswi nga fanelanga eka ku va Zuma a hetelela a rhwexiwa milandzu eka malembe lama nga hundza. Mr. Zuma should not have to suffer the indignity of a cooked-up prosecution. And I say cooked up because this is what the NPA itself says. There was manipulation of the prosecution for political reasons. But it is in the detail of that the court simply ignored. And the court decided that they would subject this to trial. The NPA at the very least would have had to account for what is contained in their own affidavit. Mfumo wu phikizile ku vula leswaku xikombelo xa Zuma xo hlawuleka a xi apeleki naswona Zuma a nga yisa apeli ya ku va timfanelo ta yena ti onhiwile eka ku tengisiwa ka yena loko nandzu lowu fika emakumu. Mfumo wu vule leswaku Zuma a nge humeleli ku va a nyikiwa nkarhi wa ku apela eka khoto yin'wana. This court was clearly right in holding, in paragraph 69 of the judgment, that the issue for determination raised by the special plea was Mr. Zuma's allegation that Mr. Downer lacks title to prosecute as provided in section 1061H of the CPA and nothing more. Section 1061H entitles an accused to plead, and I quote, that the prosecutor has no title to prosecute. Mfumo vule leswaku ni hambi ku kumeka leswaku swin'wana swi fambisiwanga kahle eka ku rhwexiwa milandzu ka Zuma wa ri na nandzu lowu a faneleke a tirhana na wona. Loko swi hate tano NPA va vule leswaku va anakanye loko va fanele va rhwexa advocate downer ya milandzu. Zuma u pfule nandzu ehenhla ka downer a n'wi hehla ku vutisa vuxokoxoko bya xihonga mayelana na rihanyo ra yena eka vateki va mahungu.